Ndagusuhuje wowe ukurikiye Umuhuro Sports TV, ndagusuhuje aho uherereye hose. Tuje aka kanya kugira ngo tugire ibyo twaba twiganiraho nabirenze. Tube tuganira ariko nanone dukomoza ku mukino wa Man U ndetse na Arsenal. Ubu ngubu niyo match tugomba kuba twarebaho kubera yuko ni match twese iturajije inshinga. Impamvu nje kugira ngo tuyiganireho, hari ikipe ya Arsenal abakinnyi ifite, bamwe bakagenda babona iminota yo gukina abandi ntibayibone, wareba n'abayibona rimwe na rimwe bamwe bakayibyaza umusaruro abandi ntibayibyaza umusaruro. Hari umuntu ushaka kuba yarabonye witwa Christian Mosquera kuri match ya Inter, kubera ko witwa Marcos Thuram yamushyiragaho igituza. Christian Mosquera ikintu agira ngo mbabwireho, ibintu byose muri defense ya Arsenal yabishobora. Ashobora kuba atashobora gusohora umupira muri defense nk'uko Gabriel yabikora cyangwa se nk'uko Saliba yabikora, ariko nanone connection Gabriel na Saliba bafitanye mu myaka 5 cyangwa 6 baba bamaranye, ndakeka ari nk'imyaka 5 byibuze cyangwa imyaka 4 myiza. Katuvuga imyaka 4 myiza kubera yuko mbere yaho muribuka ko Arsenal jana ikoresha abakinyi barimo ba Holding, kagenda ikoresha bitwaga bande, abakinyi benshi bagiye batandukanye. Muribuka ko na Arsenal yagiraga gutya nyine ukabona defense yayo iracarimo utuntu tubazo, ngahizanye Ben White, ngahizanye Timba, ngahizanye bitwa ba nyine ukabona ko ba Jacob Kivio, nyine ukabona ko Arsenal irahindagurika cyane. Ariko Arsenal muri iyi myaka nk'ine 5 ishize ubona ko Arsenal ni yayindi. Wenda iyi defense wenda ya Saliba na Gabriel dushobora kuba tutavuga yuko bamanye igihe kinini, na David Raya bashobora kuba bamaranye nk'imyaka 3, ariko bo ubwabo uko ari babiri bashobora kuba bamaranye nk'imyaka irenze 5. So rero abantu bamaranye imyaka 5 buriya bafitanye connection iri hejuru. Buranga kwa kundi Saliba ahita afata umupira agafata icyemezo agahita azamuka hagati mu kibuga asa nk'unyura muri hariya kuri nimero 7 cyane hariya, cyangwa akaba yanyura hariya hagati mu kibuga twakwita kuri nimero 6 ariko akagenda azamuka. So niyo mpamvu wenda icyo ngicyo twavuga yuko wenda ataragera mu rwego rwo gukorera ibyo ngibyo, ko iyo umukinnyi nk'uriya nka Saliba agiye gukora biriya ikipe yaba yizi, abazi ngo niba nafashe umwanzuro wo kuzamuka ngajya gutanga iyo pasi ya nyuma cyangwa se ngajya gutanga pase ibanziriza ya nyuma. Iyo tuvuze pasi ibanziriza ya nyuma ni nk'uko yawuha Bukayo agahita akora touch imwe agahita awushyira muri box bagahita batsinda, cyangwa se na Saliba akaba yawuha umwataka. Imipira myinshi akunze kuyiha ba Victor Gyökeres akayibahereza kabisa, nubwo rimwe na rimwe badatsinda, ariko nyine ubona ko hari ukuntu aba yagerageje kuba yafata icyemezo. Umukinnyi ufata icyemezo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari umukinnyi mwiza. So Christian Mosquera ugereranyije Christian Mosquera, reka mabwiza ukuri, tuje tuvugisha ukuri, niba umukinnyi amaze hafi ukwezi n'igice, amezi 2 adakina, akagaruka ameze kuriya kuri match ikomeye nk'iriya muri bari abasore birabigabo bimeze kuriya, Christian Mosquera kabisa mbona yuko ni umukinnyi mwiza. Buriya hari ahantu barimo gukina mwari muzi neza yuko tubishyize mu ishusho ya Liverpool, muzi ko barimo gukina ku mwanya Virgil akinaho uruhande rw'ibumoso muri defense, mutima wa defense uruhande rw'ibumoso hariya nyine ni ukuvuga ngo Virgil akina, kandi ukabona ko ntabwo akinisha imoso ariko arimo gukina hariya kandi akinisha indyo. Ugasanga ni nayo mpamvu buriya Liverpool yifuzaga uyu nguyu witwa Maguire, ariko kwifuza Maguire kwa Liverpool kwari gushingiye ku kuba yaba umusimbura wa Konate, ariko nanone mu gihe Konate yaba adahari bakabona yuko Maguire yajya mu kibuga. Kujya mu kibuga rero suko azahagarara hariya Konate aba ahagaze, ubwo tuvuze Konate uhita wumva uriya mwanya Saliba akinaho, kuko na Saliba yageze mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa akinisha nk'uko Christian Mosquera bamukinishije muri defense, we akina ameza nk'umukinnyi nyine uhengamira ibumoso ahagana kuri nimero 3, ariko muri defense, mutima wa defense, kuko Konate we hariya ntabwo ajya bishobora. Ariko ubona niba umukinnyi afite zone muri zone za hariya inyuma hose yahakina, wenda ukuyemo umwanya wa nimero 3 wenda ushobora kuba wamusaba ibindi bintu byinshi, ariko kuri Mosquera iya myanya 3 y'inyuma yayikina, ndavuga 4 na 5 ndetse na nimero 2 Mosquera yabikina.
icyo ni ikintu nahereyeho mvuga ati hari abakinnyi bahabwa iminota bakayikoresha neza, hari n'abakinnyi bahabwa iminota ntibayikoreshe neza. Uyu munsi sinzi impamvu Leandro Trossard yasubiye inyuma. Trossard ntabwo ari wa wundi, Leandro Trossard ntabwo ari wa wundi. Hari igihe kigeze kugera abari uheka Arsenal mu gihe hari uruhande rw'iburyo byari byaranze, igihe Bukayo Saka yari yaravunitse mwabonaga yuko Trossard ari we urimo gufasha ikipe ya Arsenal cyane, ariko ubu ngubu kubera ikibazo cy'imvune nawe yagize yasubiyeho inyuma. Ibaze rero umuntu kugira imvune itari n'igihe kirekire agasubira inyuma kugera kuri uru rwego. Iyo ugiye kureba Arsenal, tujye tuvugisha ukuri, Arsenal ni nziza pe, ariko twemere yuko nimero 11 rwose bari abahungu barimo baratubeshya pe, baratubeshya rimwe na rimwe baraza bagakora ibitangaza, ariko baratubeshya kabisa. Ntabwo Arsenal, buriya Arsenal abantu benshi bumva yuko Arsenal ikomeye, ariko buriya Victor Gyökeres yasanze Bukayo Saka atari wa wundi. Tubyumvikaneho mwese muri comment mumbwire, ubundi ni ryari uzi Bukayo Saka w'iyi season? Bukayo Saka wawe uzi wandi utsinda ibitego za 15 agatanga ama assist 10-12 muri season, niwe ubona uyu munsi? None se Bukayo Saka aramutse atubereye mwiza nk'uwa season ya 2022, 2023, 2024, nyine wenda 2024 naho ntago yabaye mwiza cyane 100%, ariko byibuze izo season Arsenal yagenaga isoreza ku mwanya wa kabiri ukuyemo season ishize, ariko zira season zindi zabanje Arsenal iba ya kabiri. Bukayo Saka aramutse ameze nk'icyo gihe na Martin Odegaard akamera nk'icyo gihe ukuntu yari ameze, nekereza yuko Arsenal Victor Gyökeres yatsinda ibitego byinshi pe, kabone niyo batamuha imipira, ariko buriya uburyo baremaga hari imbere y'izamu bwabaga ari bwinshi ku buryo umwataka uzi icyo gukora nawe yakwishakira umwanya akaba yatsinda icyo gitego. Ariko iyo turimo kuvuga abakinnyi babiri Martin Odegaard na Bukayo Saka ko basubiye inyuma, benshi mukunze gukomplaininga cyane ngo kubera iki ngo eze ngo atagiye mu kibuga. Narababwiye ngo twebwe turi mu Rwanda, turi muri Afurika, ushobora kuba uri Uganda, uri Kampala, ushobora kuba uri ahantu hitwa Kabare, ushobora kuba uri i Kigali mu Rwanda, ushobora kuba uri ahantu i Nyagatare, ushobora kuba uri mu Majyaruguru mu karere ka Rulindo, ushobora kuba uri ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko byanga byakunda umuntu uhora hariya ku kibuga Emirates, umuntu uhora hariya mu myitozo, umuntu wishyura tike hariya ku kibuga Emirates buri cyumweru akishyura tike ya season yose, hari ibintu byinshi abazi wowe natwe kuturusha. Ugasanga twebwe hano turimo gutera induru ngo kubera iki ngo eze atagaragara mu kibuga. Ugasanga n'abantu benshi barimo kugenda bashyira umutoza kuri pressure ngo kubera iki eze atagaragara mu kibuga. Twese tuyobewe ubushobozi eze yari afite, Martin Odegaard yari yavunitse, ntabwo tubuyobewe. Ariko kuva kuri match ya Aston Villa, usibye na match ya Aston Villa, iyo Arsenal yugarijwe bayimereye nabi handi barimo kuyirata ibitego b'amapoto yabaye amapoto, ni cyo kintu eze yagufasha mu kibuga, tujye tuvugisha ukuri. Ariko Odegaard ushobora kuba barekipera uwo mupira akaba yagira gute, akaba wenda yasubira n'inyuma, akaba yafasha kudefana, nubwo rimwe na rimwe nawe atabikora 100%, ariko Odegaard hari uburyo twadupase twegeranye hagati y'abakinnyi benshi, twadukombinezo Odegaard abikora neza kurusha ezi. No kuvuga ngo ari ukuntu ikipe wenda iba yakwatatse umupira mwagira nk'amahirwe wenda nka Saliba ukiriyaringa n'umutwe, ugasanga wenda Saliba, ugasanga Bukayo Saka yatatswe n'umuntu, ugasanga Gyökeres yatatswe n'umuntu, ugasanga Martinelli yatatswe n'umuntu, ugasanga wenda undi muntu, nyine ugasanga buri muntu bamwatatse. Ariko nka Martin Odegaard yawufata kubera ko abamenyeranye na Bukayo Saka, agahita amukoreraho gake, akabona niyo baba bamwatatse undi agahita amukoreraho gato, nyine twadupira nyine bahanahana ariko babatatse, kwa kundi baguha umupira bakumaritse ariko ukagira gute ukawutsindira ukawutwara. Tutunura Martin Odegaard atuzi neza kurusha Eberechi Eze. Ikindi kintu eze, iyo Arsenal nyine itarimo kudomina, nkoresheje ijambo ryiza, iyo Arsenal irimo wenda kankoreshe ko Arsenal irimo kudomina umukino pe, yahuye n'ikipe ikayiniga pe, barahise bameze neza bakubita amapoto bari kuri mikwaje, amakoronera ama set pieces yabaye menshi, muzarebe ico je Eberechi Eze abameze neza kubera ko Arsenal nyine eze ameze nk'uko Alex Sanchez yari ameze. Alex Sanchez muri Arsenal we yakinaga free role, ntabwo wamusangaga ngo ni nimero 11, ntabwo wamusanga hariya ngo nimero 9, ntabwo wamusanga hariya ngo nimero 7, ntabwo nyine
we kubera ko yakinaganaga n'abakinnyi bafite ubwenge bwinshi barimo ba Mesut Ozil, agakina n'abitwaga ba Aaron Ramsey, agakina n'abitwa ba Jack Wilshere, agakina n'uyu Mikel Arteta nawe barakinanye nubwo we yamusanze akuze. We yabaga afite abakinnyi nyine benshi, ariko nanone cyane cyane ugiye kureba nk'ubwonko bwa Mesut Ozil kugeza aka kanya njyewe mbona mu nimero 10 babayeho witwa Mesut Ozil, mbona ko nubwo ari nimero 10 ba kera batandukanye n'abuyu munsi, kuko nimero 10 b'uyu munsi bo bafite n'ubushobozi bwo kuba batsinda n'ibitego 10 kuzamura. Iyo style rero Mesut Ozil we yakoreshaga ni nayo Odegaard ashaka gukoresha, kandi Odegaard agashaka kwishyira mu isura ya Mesut Ozil mushyashya, niba yifuza kuzasubira muri Real kugira ngo azabone umwanya uhoraho kubera ko ariho yakuriye. Ariko Odegaard abashaka kwishyira mu isura ya Mesut Ozil, ariko Mesut Ozil we yaraze gucenga agacenga 1-2-3 agatanga umupira wanyuma uvamo igitego. We yarafite nyine ijisho ryiza rireba umwataka, niyo mpamvu Arsenal itatoraga ibikombe, ariko ugasanga muri Premier League Kun Aguero, Harry Kane ni aba top scorer, ariko ugasanga Olivier Giroud ku mwanya wa 3 mu batsinze ibitego byinshi. Kubera iki? Kubera ko ni Arsenal yarafite nyine abakinnyi ba Mesut Ozil batanga imipira ivamo ibitego, ba Alex Sanchez batanga imipira ivamo ibitego, ariko nyine ugasanga mu yindi myanya Arsenal nyine ntago imeze neza. Reka dufate nk'urugero ni defense Arsenal ifite uyu munsi ishizemo n'umuzamu, uyifashe wenda ukayiha wenda, reka dufate ko ari David Raya, Timba, wenda na Calafiori na Gabriel, wenda na Saliba, reka tuyifate gutyo. None reka dufate muri ba bakinnyi wenda Arsenal yari ifite muri za 2015 na 16, icyo gihe Leicester City ngira ngo nibwo yatwaye igikombe cya champion. Reka dufate abo bakinnyi hagati mu kibuga, reka dufate hagati mu kibuga ko defense reka dukoresha iyo Arsenal ifite uyu munsi. None dufate icyo gihe wenda dufate Arteta, dufate wenda Santi Cazorla, Santi Cazorla nk'umu nimero 6. Uburyo mvuze Santi Cazorla mitande bazibumendi neza n'indeshyo neza. So dufate Santi Cazorla, dufate wenda, ariko Arteta wapi? Arteta ntago namushyiramo mu mediateur b'icyo gihe. Twafata wenda Santi Cazorla, dufate Francisco Keres, Konkere wapi? Twafata Aaron Ramsey ndetse n'uwitwa Santi Cazorla. Aaron Ramsey ari mu box to box hari ku 8. Noneho dufate Mesut Ozil ku 10. Noneho tuvuge ngo ni Bukosa ku ruhande rumwe, urundi ruhande ntago nashyiraho Martinelli, ntago nashyiraho Trossard, urundi ruhande nashyiraho Alex Oxlade-Chamberlain. Icyo gihe witwaga Alex Oxlade-Chamberlain, cyangwa se n'icyo gihe n'uwitwaga Alex Iwobi, nubwo yabaga ari umwana wavuye mu academy. Alex Iwobi nawe yari ameze neza. Utamubona uyu munsi muri Fulham ngo mubone mu ikipe y'igihugu ya Nigeria. Alex Iwobi yagiye kuva mu ikipe Arsenal, ari umukinnyi witwara neza. Ariko wenda reka dufate Arsenal y'icyo gihe mu myanya y'imbere, kuko ngiye kugeza aka kanya ni ikipe nayo yahanganiye igikombe, niyo mpamvu ndimo kubivuga. Yasoreje ku mwanya wa 2 Leicester City itwara igikombe, murabyibuka. Niba yarirushaga amanota 2 ntago mbyibuka neza, ariko wenda ndagerageza kubyibukiranya. So twafashe defense y'uyu munsi Arsenal ifite Timba, Calafiori, Saliba na Gabriel, mwizamu David Raya. None dufate hagati mu kibuga dushyiremo Arsenal yahanganye na Leicester City ku gikombe, ni Aaron Ramsey, ni Santi Cazorla ndetse n'uwitwa Mesut Ozil. Umva iyo mediane, tujye tuvugisha ukuri. Iyo mediane nayo kugeza uyu munsi bayigihari, ikiri mu myaka yayo, apana kuvuga ngo barashaje, nayo yakompeta kugeza uyu munsi. So dufate uruhande rumwe wenda twarushyiraho Bukosa, akakonekeza ko icyo gihe nta mubi nga Arsenal wenda yabaga ifite kurusha Bukosa, wenda uruhande rw'iburyo. None tuvuge tuti ni nimero 11, dushyira Alex Alejandro Sanchez. Ako Sanchez icyo gihe yari muri Arsenal, yari muri Arsenal avuye muri FC Barcelona. Nesheza ko ari icyo gihe Arsenal yamuzanye, kuko Barcelona amaze gusinyisha ni Suarez, ni Coutinho ava mu ikipe ya Liverpool. Nesheza ko ari Suarez. So Arsenal hita izana Alex Sanchez, kuko ndibuka n'icyo gihe aribwo uwitwa Memphis Depay yavuye muri Barcelona ya aza muri Chelsea ni Man U. Memphis Depay ndetse ko ari icyo gihe. Noneho wenda dufate Arsenal y'icyo gihe
dufate defense y'uyu munsi tuyihuze na Arsenal y'ico gihe, ubwo duhereye hagati mu kibuga twavuze yuko ari Aaron Ramsey, twavuze yuko ari uwitwa Santi Cazorla uyu munsi arimo gukina mu ikipe ya Real Oviedo mu gihugu cya Espagne. Biravuga yuko ngo washobora no kuzaza gutoza academy ya Arsenal kubera ko witwa Pierre Mertesacker kuri sezo irangiye azasohoka. Bikavuga yuko ngo Arsenal yifuza ko yazana Santi Cazorla akaba ari we waba umutoza w'iyi kipe muri academy. Urumva ko Arsenal none yazaba ifite n'abakinyi beza bakina hagati mu kibuga kurusha uko wenda uyu munsi yajya kubagura ahandi. Ko niba uguze Declan Rice muri West Ham miliyoni 100, ukaba uguze Zubimendi, ukaba uguze Mikel Merino, ukaba warazanye ba Lokonga bikanga, ukaba warazanye Martin Odegaard, ukaba warazanye abakinnyi bagiye batandukanye kugeza urumva ko icyo gihe Arsenal ifite ikipe ikomeye. Abantu benshi ushaka kwandika muri comment ukambwira ngo kutashyizemo Granit Xhaka icyo gihe yari umukinnyi wa Arsenal, ariko ni wa Granit Xhaka nyine wabonaga amakarita cyane. Uko yagendaga rero akura niko yagendaga akura mu mutwe, akagenda aba umukinnyi ukomeye, akagenda nyine agira experience. Ariko icyo gihe tugendeye ko Arsenal y'icyo gihe yari imeze neza, Aaron Ramsey nikeza ko yari ameze neza, Santi Cazorla ndetse n'uwitwa Mesut Ozil. Ariko nanone mutibagirwa yuko Mesut Ozil afite umusimbura we witwa Jack Wilshere, yari umusimbura we. Santi Cazorla yari afite umusimbura we witwaga Francis Kokere, ndetse Aaron Ramsey nawe yari afite uwitwa Mathieu Flamini, murabyibuka icyo gihe. Ku ruhande rw'iburyo twavuze ko ari Bukayo Saka nyine, uruhande rw'ibumoso Alex Sanchez, umwataka we nekeza yuko nibwo twashyiraho Victor Gyökeres. Nubwo twashyiraho Victor Gyökeres nta kosa ryaba rihari kabisa, ubona ko iyo kipe yakwica umuntu. Ariko nyine impamvu nabihuje gutyo nuko twahereye kuri abakinnyi Arsenal izakinana na Manchester United, kuko ni Arsenal icyo gihe yatsinze, niyo kipe yonyine njye ngo yatsinze Leicester City. Kuko Leicester City, Arsenal yatsinze Leicester City home and away, ariko icyo gihe ndibuka ko ari nabwo Leicester City nibwo Leicester City yatsindaga za Man ibitego 4 icyo gihe. So uyu munsi Arsenal rero impamvu twayigarutseho, ifite umukino na Man U, uzaba ukomeye ku cyumweru. Twahereye kuri San Mosquera, ubona ko Arsenal iyi deal ya kuri San Mosquera yo izafasha Arsenal cyane. No mu bantu bashaka kuzaramba mu kipe ya Arsenal kuri San Mosquera arimo. So noneho undi mukinnyi nanone nawe uhabwa iminota akayibyaza umusaruro n'uwitwa Gabriel Jesus nawe iminota ayibyaza umusaruro, kubera yuko niba uzi ko Victor Gyökeres ari umwataka mwiza, umwaka ushize watwaye igihembo cy'umwataka mwiza ku isi, ukabona ubanje mu kibuga ugatsinda ibitego 2, so ni ikimenyetso kigaragaza yuko nyine nawe ushaka kuzafasha ikipe. Gabriel Jesus nawe iminota ahabwa ayibyaza umusaruro. We yavuze yuko akunda Arsenal kandi ngo agomba kuzayigumamo mpaka itwaye igikombe. So nanjye kubwanjye nakifuje ko Jesus bamureka, kubera yuko abakinnyi nk'aba ngaba bakoreye ikipe bakaza muri projet ya Arsenal, mwabatuka mutabatuka, aba ngaba barimo ba Martinelli rwose shambo bababarire, wenda batware na Arsenal igikombe, nimushaka muzabirukane pe. Nibura umufana wa Arsenal tubyumvikaneho buriya Martin Odegaard mu mutuke, ariko hari abakinnyi bubatse shaka projet Arsenal. Urabona abahungu barimo kuzamo Arsenal, uzi ko nka Zubimendi Arsenal yiza kuba ikimeze nka Arsenal ya mbere, Zubimendi atari kwemera kuyizamo. Hari abakinnyi bangaga kuza mu ikipe ya Arsenal. Reka nk'urugero, muribuka witwa Sandro Tonali ajya mu ikipe ya Newcastle, ngira ngo icyo gihe nawe yanze ikipe ya Arsenal, ahubwo ndekeza ko muri Newcastle bamuhaga amafaranga menshi kurusha Arsenal, ntabwo nibuka neza. Ariko undi mukinnyi wanze ikipe ya Arsenal yavuye no mu ikipe, niba ari Bologna niba ari Fiorentina, ni uwitwa Manuel Locatelli, ni umumediateri w'ikipe ya Juventus. Arsenal yanamwifuzaga, Arsenal cyagiye yazanye bitwaga ba Lokonga, abamukora mu gihugu cy'Ububirigi, Sambi Lokonga. Buriya Arsenal yifuzaga Manuel Locatelli kuba yamuzana ngo imwubakireho hagati mu kibuga. Aravuga ngo ntabwo yajya mu ikipe idakina Champions League. Muribuka yuko ari nabwo icyo gihe ahise yigira mu ikipe ya Juventus. Manuel Locatelli, Sambi Lokonga ahita aza mu ikipe ya Arsenal. Undi mukinnyi ni uwitwa Bruno Guimaraes, nawe ajya mu ikipe ya Newcastle, yanze ikipe ya Arsenal. Yavaga mu gihugu cy'Ubufaransa niba nibuka neza, ndetse n'uwitwa Lucas Paqueta, aho bombi nabo bafite ukuntu barebaga ikipe ya Arsenal bakabona ari ya kipe nyine yangiza kariyeri z'abakinnyi. Hari ukuntu umukinnyi yazaga mu ikipe ya Arsenal
noneho nyuma y'umwaka umwe agahita azimira burundu nyine. Akaba ari nayo mpamvu abakinnyi benshi bayangaga. So Arsenal iza kuba ikimeze nka kwa kundi byabo bisanzwe nyine byo gushaka abakinnyi ba miliyoni 1 miliyoni 2, mureka ko bari batangiye no kuvuga ngo Wenger ngo ntabwo ajya agura umukinnyi uhenze ngo arenzaho $1. Niko byari bimeze kuri Luis Suarez. Arsenal inanirwa kumukura mu kipe ya Liverpool, ariko kugeza aka kanya Arsenal ubona ko yabaye ikipe ikomeye ku buryo buri mukinnyi wese yagira gute yayifuza. Hari abantu nyine hano kuri social media nabonye ngenda mibona akaza nyine agakora nk'ikiganiro, yewe nta n'ahantu yavuze Ronaldo ko azajya mu kipe ya Arsenal, nta n'ahantu yabivuze, nta n'inkuru birimo, wenda byibuze ngo anabivuga beshya abantu ugasanga yanditse titire ivuga ngo Cristiano Ronaldo ngo mu ikipe ya Arsenal. Ronaldo se abaja mu ikipe ya Arsenal kwenda yiki? Ronaldo abaja mu ikipe ya Arsenal uko biza Arteta wenyine. Arteta ubwo urumva Arteta aje imbere Ronaldo akamubwira ati kina gutya. Hari ibintu tuzajya tureba tukareka kuzajya tunabicomplainingaho cyane nyine. Nubona umuntu yanditse titire ivuga ngo Ronaldo mu ikipe ya Arsenal, uwo nguwo ntuzirirwe nakanda kuri video ye ngo ujye kuyireba, kuko abantu benshi hano bandika ibintu kuri titire ashaka kubeshya abantu kugira ngo bajye kureba video, ariko biba biteye igisebo n'ikimwaro kubeshya abantu ukababwira ngo wenda ngo Ronaldo yagiye muri Arsenal, bajya kuri video yawe bayumva bakoresheje mega zabo, bakanza amarayike, bakoze ibiki, banditse amakomenti, nyuma yo gusoza ikiganiro bagiye kumva bumva nta hantu wigeze uvuga yuko Ronaldo agiye kujya mu ikipe ya Arsenal. Bantu banje mugabanye kubeshya abantu. So impamvu akantu kaba gaciyemo ariko mumbabarire, ariko hari abantu nyine bafite iyo ngeso. So niyo mpamvu nahereye kuri Zubimendi mvuga ati iyo ugira ngo Zubimendi cyangwa se na Declan Rice, byari gushoboka ko Declan Rice ari kwigira mu ikipe ya Bayern, ico gihe yari iryoshye imeze neza itwara ibikombe. Man City nuko nta muntu wari yobewe ko Man City yaguhamagara ngo ujye kwikinira ukanga Declan Rice akanga Man City akajya mu ikipe ya Arsenal. Muribuka Caicedo deal kujya mu ikipe ya Arsenal kimara kwanga, Liverpool kubita irataruka, Chelsea itimwe gukana. Caicedo avuga ati nje nshaka kwigira i Londres kurushko najya mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubwongereza nyine. So Arsenal nyine ubu ngubu yarahindutse ku buryo n'abakinnyi basigaye bayifuza. Nta mpamvu ujyana mbere itagiraga abakinnyi bakomeye, kuko Wenger yari umutoza utazatwara Champions League, utazagenda nyine nawe ngo abe yatsindiye kipe ya Real, azajya kwa Bayern bamukubita 8, asubire bamukubite 2 bitego 10 mu mikino home and away, bitego 10. Imva icyo kintu nawe nurangiza ngumbwire ngo uzajya ngo kubwira umukinnyi ngo uziko ibaze ko n'umukinnyi uyu mwataka w'umunya Espagne wakinye Real na Atletico na Chelsea ninde, uyu munsi ashobora kuba akina ikipe ya Como, mwataka ninde ni Alvaro Morata buriya nawe Alvaro Morata yifuzwa na Arsenal, birangiye atayijemo, yifuzaga amakipe nka za Chelsea nyine zigera kure muri za Champions League. Buriya Alvaro Morata nawe yigeze kwanga ikipe ya Arsenal. Hari abakinnyi benshi bagiye banga ikipe ya Arsenal kugeza aka kanya ubona yuko Arsenal umukinnyi wese akifuza yamubona. Niyo mpamvu uzabona impamvu twabigarutseho umuntu wandika titira akubeshya ngo Ronaldo ngo agiye kujya mu ikipe ya Arsenal, nuko ababizi neza yuko mind zawe amaze kwisetingamo yuko Arsenal uri umukinnyi wese bishoboka ko yayizamo. So abo bantu ntago bari beza bandika izo titire, ntago bari byiza, kandi nawe niba barimo no kunyumva yisubiro ntago bari byiza kwandika titire. Ugasanga none niyo titire yanditse n'icyo kiganiro ntabwo ari iki, ni ikiganiro wenda ari kodinze kuri radio ku makuru y'imikino. Abantu benshi nagiye mbona babikomentingaho cyane, ariko ntago bari byiza kubeshya abantu. Ushobora kuba wenda wumvishije kanaka avuga amakuru y'imikino ukavuga uti numvishe Sam ku Muhoro Sports avuga amakuru wenda ya Zubimendi, kubera iki wajyaho kurikodinga ikiganiro cye none ngo nurangiza uhite ubeshya abantu ngo nuza ngo agiye kujya mu ikipe ya ntago ari byiza. Uyu munsi ushobora kubambwira ko Mbappe, ushobora kubabeshya abantu ati Mbappe muri Arsenal, kuko Mbappe nawe buri yaramutse aje mu ikipe ya Arsenal ntago ari umuntu keretse wenda kijyanye n'umushahara wenda, ariko agabanyije umushahara akemera nyine ibyo Arsenal musaba yayizamo. Ariko kumbwira ngo Ronaldo noneho n'imyaka Ronaldo afite, singo kumbwira ngo Messi, keretse baje niyo yaza mu bucuruzi ntabwo yaje agamije gukina Arsenal, yaza aje mu zindi business, ariko ataro kugira gute, ataro gukina Arsenal.
So undi mukinnyi twagiye tuganiraho twavuye kuri Gabriel Jesus. Undi mukinnyi wenda ujyamo nawe akagira ikintu afasha ni uwitwa Lewis Skelly nawe muri Champions League aba ari uwundi byajya muri Premier League agasubira inyuma ariko yageze muri Champions League Lewis Skelly aba yifitiye icyizere. So ikiganiro cyabaye kirekire mu nyihanganire ariko byari ngombwa niba wageze kuri uyu munota uri uw'agaciro kandi ikimenyetso kigaragaza yuko ukunda ikipe ya Arsenal. Niba ukunda ikipe ya Arsenal nawe wandika muri comment kuko nanjye kuba nagejeje kuri uyu munota nyiganiraho si uko nabuze ibindi byo kuba nakora ahubwo nuko nanjye nkunda football kandi nyiyumvamo cyane. So kandi subscribe ndetse ukande like kuri iki kiganiro. Ikindi kandi abantu bayifuza no kumvugisha nimero zanje ziri aho ngaho kabisa murahita muzibona. Nimero zanje zirahari, ushaka kumvugisha kabisa yamvugisha ntaco bitwaye.